miguu. Yesu ni mfalme. Haleluya. Leo weka vizuri kichwani mwako ya kwamba tuna mfalme. Mfalme Yesu alikuwa huku, lakini akaamua kushuka juu ya kwa kutukomboa sisi. Haleluya. Wakati alikuwa duniani, Yesu alikuwa anaenda matendo yake. Alikuwa na matendo yake. Biblia inasema wakati akifika na kutanisha na kiwete, anafanya mambo pale, kiwete anatembea. Akifika na mkuta kipofu, anafanya mambo, kipofu anaona. Akimkuta kiziwi, anafanya mambo hapa, kiziwi anasikia. Mpaka anakutana na mtu amefariki, Lazaro. Lazaro kafufuka. Matendo yake Yesu. Sema matendo ya Yesu. Matendo ya Yesu. Alafu Yesu anakuja, anafanya ile mambo. Anakuta watu wana njaa, anafanya hivi mikate watu wanakula. Anafanya mambo, unajua yote mengi alifanya Yesu. Mwisho wa siku anatuambia, nendeni sasa na nyinyi kafanyeni. Sisi ni wanafunzi wake. Haleluya. Yeye ni mwalimu wetu, alitufundisha namna ya kufanya hivi vitu. Kama tunasema matendo tuwafanye mema, tuliyafuata kufanana na mwalimu wetu Yesu kafanya matendo mema. Na sisi tunaendelea kufanya matendo mema. Ndio kwa maana kuna sehemu anaanza kuambia watu, nini waongo wabaya kama baba yenu Ibilisi, Shetani. Haleluya. Kumbe sisi ni watoto wake wa Yesu. Matendo yake baba yetu vile aliyafanya, tutayafanya sisi. Tutayafanya sisi. Unakutana na mgonjwa, usisubiri asema hapa tu mgonjwa huyu acha nikamtafute Pastor Chikawe aje aombe. No, unaweza na wewe kuomba. Ile wakati unampigia pastor, unakuja unaomba kwanza na wewe katika jina la Yesu. Mungu ingia kati, pone huyu mtu katika jina la Yesu. Alafu unawita pastor, kama unamuita pastor ni sawa. Sawa. Kila kitu Yesu alifanya tukifanya na sisi. Ndio mission tunayo. Alikuwa kuleta utawala wake, utawala wa amani, utawala wa furaha, utawala wa upendo. Alikuwa kuleta kile kitu. Kama unafanya tofauti, wewe sio mtoto wake. Haleluya. Amina. Kuna kitu mimi kama mzazi, watoto wangu wakiniona mimi nafanya hivi, na watoto wangu watafanya hivyo hivyo. Amina. Ndio kwa maana mara nyingine mabinti mnisikilize, kule Mungu anakwenda kumandoa, mara nyingine waume zenu wanatutukana sisi wazazi. Jua anaangalia binti kitu anafanya. Anasema mwenyewe kwa wakumfundishe vizuri. Anafanya mambo kama mama yake. Ile wakati mimi mama yako niko mwanafunzi wa Yesu, niko tu mama mzuri, lakini unaenda kufanya wananitukana huko. Kumbe fanya matendo mema. Nyinyi mna raha, mnatupata wazazi wenu, tuko ndani ya Kristo na tunawafundisha ule Yesu wetu. Haleluya. Wengine sisi tulilelewa na wamama walevi hawakujua hata Biblia.